I have no idea. Does gen I ddim syniad. Does gen I ddim syniad. Does gen I ddim syniad. Am I late again? Yes. Ydw i'n hwyr eto? Wyt. Ydw i'n hwyr eto? Wyt. Ydw i'n hwyr eto? Wyt. There is a shark in the pool. And a shark yn y pwll. And a shark yn y pwll. And a shark yn y pwll. I am away this week. Dwi ffwrdd wythnos yma. Dwi ffwrdd wythnos yma. Dwi ffwrdd wythnos yma. Can you pay? Dych chi'n gallu talu? Dych chi'n gallu talu? Dych chi'n gallu talu? Is she ready? Yes. Ydy hi'n barod? Ydy. Ydy hi'n barod? Ydy. Ydy hi'n barod? Ydy. He didn't go out. Nath o ddim mynd allan. Nath o ddim mynd allan. Nath o ddim mynd allan. Are you going to go? Yes. Wyt ti'n mynd i fynd? Yndw. Wyt ti'n mynd i fynd? Yndw. Wyt ti'n mynd i fynd? Yndw. There is enough cheese. Mae 'na ddigon o gaws. Mae 'na ddigon o gaws. Mae 'na ddigon o gaws. Are they at home? No. Ydyn nhw adra? Nac ydyn. Ydyn nhw adra? Nac ydyn. Ydyn nhw adra? Nac ydyn.
Did you have a shower? Ges di gawod? Ges di gawod? Ges di gawod? I don't have dogs, but I have 8 cats. Does gen i ddim cŵn, ond mae gen i 8 cath. Does gen i ddim cŵn, ond mae gen i 8 cath. Does gen i ddim cŵn, ond mae gen i 8 cath. Do they have time to help? Sgennyn nhw amser i helpu? Sgennyn nhw amser i helpu? Sgennyn nhw amser i helpu? Was it raining? Oedd hi'n bwrw glaw? Oedd hi'n bwrw glaw? Oedd hi'n bwrw glaw?